malo lelei ka inga tonga o loto Aotearoa pe foki tonga eiki. Pe moha tapa pe he Kolombeo ke mea mai ki he programa mawahi koini. Ai kautaha o ngongo Vipon Media pe ko ia iloa ko e Wawao Politics Online News. Pe mo e kautaha South Pacific Loans ai nau sponsor e programa whakawike koini ke whakahoko atu ha talanoa ki ngahi whaifatongia kotoa pia nau whakahoko e he kautaha South Pacific Loans i loto o Kalani. Pea keke ngā tai o ku koe whakafofonga foki o e kautaha South Pacific Loans ko Sitale ki Tupou. Aia o ku ne lotonga whakahoko whatongia pe me i tonga eki. Malo lelei i Stalek, malo e tau mai pungpungin o kau mai ki he polokalama koe ni. E o malo e tau lava e Solvesta pe malo mo e lau maria au eki pe mo lere ia e tonga ko mo tapa pe kwa wat kia ia e ta polokalama ko e tunga kia ia ko reat fokeni me i loto nukalofa pe me he halavuna pe a oku ko e mea whakawhiawhia e ta polokalama i au niko ui oku la ale lei au pito a nukalofani i hon na e ai foke ta polokalama ne afi pe na e fiu whakakore ki he uha ke mawahe atu ka asi mai e la a kai e a honi koe ke tohela whakakore o ku whanatula pe ai whakawofa au pito a loto nukalofa i a hon o ia ku ia e whiawhia he fuoloa foki e whipuringaki mo e kāinga tau te whito ka teki nau tolu ko ia whengawe aki e tawako e no o i hange ko ia ko ke lawe i he kamata ko lere mai foki au ki tongani neongo ko e fau mai he whatongia e ngā ue whakasiasi siasi o ku te kau ki ai kai ke tuku ai e tokoni mo e whai whatongia ko hi ko e kāinga na e whai e whengawe aki mo ki nau tolu i Nusilana pea o ku whakata pe he kautaha ke te lere mai ki tongani o ke hau mo ngai mea ngā ue ko uhi ke oua e ue si ai ni ihi na mau whengawe aki e tapa ke he o e no e a honi maha ko ngai e saia ke live atu ke lere atu pe me loto nukalo fani ko ta foki a mea whakapia e Solvesta tongani e taimin ko taimi ko e na te turi ki market talamahu ko uhi ko ta faaki ko ia o e ngai tapa ke taimini ko to pe ke te hu mai pe me hoto fare tu wange ai lai lu mo lai pere e ko wi o ngari whakahua ka ko taimini ko te whanonga mai ai pe te mo fia mau lu lele tanga i pe ai ko mani o ke mai hapua ko alu ia ai pakalaka i tonga pe au ku he anga ai tunga ku ia no alo fani kai ke ngatai Solvesta fe mo e kina i tokolahi a he politiki ka koe ngowe ia mo be ai ko ta ia me afavia e ko taimi ko na ke Nusilana mai pe mo hange ko e ta ngo i mai ko whanongo mai ki tongan hinga hime a ku hoko pe au whakakau pe e seifi ko ai ku mo ui ke whau ki he hange o ku te mana basi na ku te hau ki ta ku to ki muhere pelu e kakai ta koe ngā ue pe ia ho mo kautama miti ai ke ita e kakai ka koe te hau ata ki loto nukualo fani he me anonga mo fia mari ka ku hange ia koe lau koe friendly ai lani o ku kei tonga pe a tonga o kei lanu mata pe tua niu i pangai pa kei viringi ai fuka o ku kei tonga masani pe mo whakaofa nukualo fa pea koutua i o pe mahalo hiri a wike meheni te follow-up ki wawa. Pea te urere mea te polokalama. Kai ke e toki hoko ia mui ka uinga nonga e mea kotoa. Mofia mari, o pa wau ke ngai mala e taimi ko e Solvesta te whanongo te irifia na te pouri atu a mala e whaitu kai tolong kita te bolo. Taimini nonga mo e mari e. Pea te so atu kita ia. Ko pau e pe o toloto o ta ko e witaea foki mai ki tongan ko e pe mari ko e mea whakapolitiki pe ia e longa anoa ia mo ai mea anoa ia ka ko e mea ko e ke malu o tau whanua oua malu atu no e ko mea ko mea whawhiawhia tahas ta leki ko e mahe neongo e mau hoha atu pe me murini pe mohange ko e ka tau whakau atu ko haifu umea lahi hoko i tongana mo ngai tunga pehe. Ka koe mea whawhiawhia whanongo atu kia te koe me i tongana tonu o ke whakahaa mai ke ilo tau ka ingai murini
o ku nonga pe a fie maari pe kakai na utak fe mo ikina pe na nga ue pe a mooki kakai to lahi ku na i tokanga he whakafua ngō ue whakatau e nau market ke mau nau seniti pe a mo kakai go kita ai a koe ke loko aha fu me a palapare mwhewhe ia hoko o ku fe mo ikina pure anga pe mo kakai he ngā ue koe hange ko whakarea o ku kai ke loko aha fu me ai e hoko koe ki whakatonton pe ke whakarea ko ia o ku kai pe ke hame ai e hoko io whaka o ko no aga me lau atu anga lau ka me a whakawhetai ene tuu ko ia ka pa wage ha mea e hoko whakawhetai ko hinga he whakawhia ngongo ke ki kakai ki murini ke ngā ke nau wakai atu o ku lere i pe ho tau hau pe a lere i pe whanua pe mo pare mea mo pure anga ka pa au mai kakai kon ki nau tolu o ku whae tokanga lahi ki ai i he tuu ngai no fo koe ko toi loi koe te sio koe palapare ma pe nia he solvesta pe taula ke moeni koe te ha ko whaka uri he me alalahi pe ua ke te tokan ke ai mui ke lao whakataha mai atamai re goie koe ka whaka uri a koe ni koe pau ka na toria ke koe kolosi ia ai tau be tau turia koe kau tau whatu ka ki whoke o tau matakari koe ia kau sia ina tau be kai fai teri hala pure anga tako no molo pe no molo pe kako sai pe foki stare ki te ke alu ki baba o he ka hau ko tui te ke toki alo si oi ke klas fa uri e taha ku fai he kunga koki he kure a ke ho tau fonua i baba ko e lere pe me lere ki kolo pa na tu na lo tola pro nga tala no me fa i ko ke fa taha ka tu wa tu le pa to nga tari ko fa i ta ia tau tari be do ko re o se na po tala no pa na alu ka tau to ho ko te tau fonua ai Oia, koe nihi koni umau pe mai noa ke whai alu wau na osi tala mai pe ke amanaki ke mea ko ia. Ka koe ke umau pe kulawa i wawa ue whakalaka o no. Koe dia, o kungari whakahua moki. Ka koe ne sio mai pe tamai a koe mei mui o kumama oe ata. Koe ne lere anai. Koe mea koe koko. Cái gì coi hát là tao phải nó to có lỗi coi này tôi phải coi ni tại mi coi này cái kiểu hát quay cái phóc cái phá lại về phóc cái phần hát cái coi hát tại nông nông về coi hát vô coi ni em mà hin nó coi đi tao lại này cái bộ lo coi tabaki coi ai coi hát quên ni mấy tai cái alu ki uta I he tawhaki I he hala tauwha. E iau tawhaki matau mo tolu koe mea koe tungi koronetia. Au ku taha e ne whare teu ia ki a loto nuka lofa. E I he tawhaki whianga ngai ai nau kamata live at ane awhi ai koe mase I aia. Pea mo kautaha insurance koe business insurance pea ke tonga ia ke pe tawhaki koe aia koe pasirika aia. Pea I he tawhaki koe ko malai kula. Malai kula, Koe. Aia ko uinga solvesta. Neongo neongo palopare ma ku kai ke to eloi hange ko ia ku mo tokanga I me murina lahi ko ia ai lau ko ia ki he fai to ko na tapu u me he ko issue ke he ia. Ka ko nonga whakaluku fua ko I he fonua ia oku ikai ke te loi whamo pa mea kato. O tui mahalo ka pana ke pana pe ke taimi na ke hapa mui ai ki tonga ni. O e tawhakoe koe holo whamanat whoki a kunsalo te. E tawhakoe. Pea koe mea lere koe ni kolosi a maua I mua he taimi ni. Ai a ka pau na te tae tokanga ke te toi slow down. Koe pau pe a lere ia mone lau kai mea koe pau pe a miko. Pau pe a miko ke alu koe alu ia. Koe alu ia. Kai ke koe hinga pena uloto ai ke tau ki lere mai heni ke koe uhi koe mea kona te whakakaukau mai me iai I anga e tau whanongo he miti a mo e ngai mea pe he koe taha whake ni kautahalahi I tongan ai Pacific Timber and hardware me mei hange ia he na koe ngai kautahalahi koe paningi mo aia koe
whare koloa ni koe o ngō whare mahanga e ni a te puta ai a kai kautahara mai e ai a koe ngai kulame e so mesta na te pevo ki tai a ngani e ki e tolo mea te kapitan malo fai a whakawhewana ke atu ki o tahu ki me kuri na amu maru e ngā toni koe foi horo koe foi paka siri via beia une hange une teu koe tona ko toa ia mau taha loto malo fai kalata whakawofa kang mahalo na kai ke ilonga ia taimi koe koe whakihau taimi no hau ne taimini o taimi lahi e te ihe ni kamata ke se tolo te anga te sio ke ngai mea ko to hen te toki whakalau hake whakafofa ai tonuan kai ke ku kata ki iafe mo ai ki kautaha ko wi ko kautaha une hanga o mai ke kono sai pe ia stare ki ko nga fo ke te ta hoko atu pe nga hi wiki ka hoko mai e lava peke ke toki update me peko tunga ki ai fonua hinga hi hoko at kua ka tafe mua ki he South Pacific Loans pia mo e whaifatongia koe kuna wha hoko ko nga ke whamanatu peko tau ka inga hange ko ia ku ke toka nga i Sylvester pa ko tu ku mea pe ia e ka inga ko to pe Nuslan ko ta whaki o e no o ku mau ata ki whainga no pe o ku mea pe ki nau tolu ka ngata pe tau ka inga tonga pe ke ka inga kaunga api Samoa ko te kau matakari ke o ku lahi whangi pisinisi iki kua mahanga o whakapaanga me he kamata alu o au ke ni ko nau tuulelei pa mau tuangi ki nau tolu ya mo ni o ku mau ke whengawe aki pe i e ngai tapa keke no ya no funga no o e hafu e ngai pia keke tau tau whita po ke taimini ko hui ko tu ko e COVID-19 pe au tau mani ko potolu pe hena neongo te ke mai ai whaingata ake a mautolu i hen ka o tau e sia whaka ekonomika toa pe i tapako ia taha e ni e ria lahi taha i he ongo kau halalo ua ai ngahi maketi ko e kakai pa te lava rewa o ilo hen ai ko ki toko ni i si pe kuna uhanga o lulu e mea whaka politikare ke longo ai e mo hange ku ngari yaha mea ka ko te hau ko sio ke onga tau mua ai lahi ai mea toko ni pa te ilo ai o te seti lahi ka kai whanua o kunau ke ilo pena toi hala ko nau kuta o whai ngā ue o whakalele ake ekonomika i whanua ai ako be au ia o kei lelei e mea ko toa kai ke i tawhake o no ulawe peki ai ko piku maa o mai e ni ke peitu ko ni ka i tawhake no o ku mau tari ha whainga nope taim tatau foki ang ko ia ke tonga ngai e Sylvester o ku ikai foki ko ha kautaha ngai kautaha lalahi ang ko panke e o ku ke pe ai home loan pe mortgage mo umea pe pe mo personal loan ai o ku ai kautaha ko ni o te whakakaunga tamaki ai pe ko taha whakaloto lahi ko tau kai ngā ko wibu tolai ni ku na o sianga pe o toka ngai na wanga mea i ko fai fatongia pe me tongan ka o kai ke we ai ha me a whakangau ka tau ai pe ko fia ni ka telefon ke ta pe ke fika ko na ku o ku background mai me ya ko e no valunge au valvalu ti valvalu ai en ta fata no ke ko fika ka mo wi o ke tu ma pe fai fatongia ke tu ma pe ka venga o ku ke tu la ho ko pe ai tau mo nga we tau mo ke koni mo hai le taha o wala lava ke tokoni ai ki tau kainga pe neongo o ko i tonga e ka nge pe ko ia ko ke na pe ai pe ka kai ko na ta pe ke mau fika ko na fiere mai ka te au ya talat pe to ta ko ya e transfer ko tonga ere pe mia ya stare ya ko ia ko mea ko to pe na fai i he na ange ko ani whainga tāmaki e nau totongi no kai kore mai ke totongi atu hatai mi kehe po e hapua te maare a me whiawhanga potu ke system ai au ko nau tolu koe kore no fo ou kau ke whainga tā ia he e petutaki ki tamai ki tonga ko hia whainga uhinga o ko ke lava pe o process ya pe me tongani a mea ko toa ko ia
time tatau o ku lave I foko I ko COVID-19 o ku ia I ho tau ni o ku o mai o stakat pe me tongan o ku falo ko lahi pe ko ke tā pe o whetutaki ka pau te ke omi ho te telefoni tonga ni ke tatala noa mo koe ko hai tūkunga o ku ke iai ko hai tūkunga o ku iai ho no ke ko hai mea te wala tokoni ato ai o ku kai ke iai ha mea e whaingata o ku whaingofua mea ko toa pe o ku malawa ke whai e mea ko toa pe ka ko hiko e kui he ni o time tatau o ku kai ke wisia e Solvestar ai whakahopa whatongia me South Pacific Loans I he ngahi tawhako toa pe o kuala whima ua I ha tokoni. Koe. Ko hi fok koe ne tu fok ke lawe ilo I fok he stareki ko fuolo ko la I ta fok ho fai fatongia pe mo e koe hange koe whakalea koe e fofonga ki he South Pacific Loan koe ki he kakai I he ngahi whengawe a ki pe mo e tuua ki pe mo e tokoni ke kakai he no mo ngai mea pe. Hange ko ke lawe ki ai he koe ke neongo o ko ke fai fatongia tai nimpe me tonga eiki ka koe ke lava ke tuku ai ka nguna whierea ka te koe na ulava pe o telefoni hanga tonu ke noa valungea valvalu hiva valu koe fika e whakamo ui pe e lava pia ke na whanga o huka hanga tonu atu ki tongana ke tokoni marketing na utolu ka koe pe ha kautonga he ofisi e lava pe hani ihia ke na alu hanga tonu pe ki homo ofisi ai oku mahini whakatea oku ua homo ofisi o kalanini ka koe ha kautonga kuna ngawe ai te na ulava tokoni pe ki ho tau kainga Koe taha ia e mea whakapipia ko hine ngo e kui tonga ni. Ka koe pure lahi ko ia I he kautaha I he na. Koe I whine motua tonga pe. Pae a tupou lau kau pouri. Ko ia e pure lahi I he kautaha. Pe a o kurea whakatonga lelei pe. Nea ona e whanau I hena pe a hange o tatusia e ngahi taimilahi anga I talanoa. Ka kui kai ke ka ko tui pe me ai pe ia he tau kainga tonga whanau I murina nga pe rea whaingofua mo urea mahina ko pa ko tui ko kia palo pare mai ka ko foi toko tolu a tonga mahalo pe toko wha tai min o ku nao ngā ue ai me ke na urea whakatonga le lei ko toa pe ka ko uhi o ku iai pe ko lawe I pe o ku iai pe ni na whaingofua ia nge pe I tala noa mai ki a te au, tau te whito, ka nau tolu koe, ai tau matua, mo tolu koe kaureka, mo tolu Solvestar, mea kau to mo tau koe kaureka. Te sa ia ki e koe, tolu koe, kau matua tua, te nau whaasai ia nge pe, ke petutaki mai ke motuan, ke mau tala noa, whakatau motua. Pea I he NPE, pai ngofua, ke pakai ke ngata ai, whanau I kita I tongan, o te o silo pe kita Solvestar ai tala noa whakatonga. A koe uhinga ia ke sio ki hema ka e tala noa e ke tamai ki sio mata. Tau rea ko kia matau I hena o koe ke nau fupai no ke nau tolu. Ai mea ko ia kai ke o nau tolu ko uhinga ia ke I loto pe kau taha ke pau whenga oe aki. E piai pe ngahe tukunga o tala noa te wala tokoni ato ai pe pagu mau osilere pe he mea ko ia kau mahalo I tok foto pe kau taha TV lahi au pito I he toki ai pe taimi te ke forward wai mana tui pe na ke aluange he na tarea I foke meani koko ke I Sila pe au foki mai au o toki plava eta polokalama ka ke toka ngai pe wai ofisia e ai re vai screen lahi ai TV. Ko nau tolu koe te nau loto ke tala noa pa te nau hanga rewa o oni o hange pe koni kai ai he taimini. Pea nau tau tu rewa he ofisi ko ia pe au rea atu mei tongan ka nau iai mo hai pe I hena te nau. Koe uhi ke whakawhai ngofua ke soloma palapalema o kai ke ala lava he whanau hena. Ai, kai ke koe palu fua o kai ke usio atu ka me pagos mea I pegi nau tolu pau whengau aki o ku whaingo fua I mea ko tope. Ko no mo ni te ai ha me te la whakaosi mai ake ta proklama e ahoni. Ko ngaka te tato e hoko atu pe mahalo ku kai ke to ai ha mea I e taimini. Ko e tuku ke he pe ai wiki kahau. Kai ke o vat ka te motol ko tope tau kau ngā ue I e tapaki o e no. Kala
talamonua ka te motolu neongo e whaingata a whakamaman lahi o tau to whanga ai e COVID-19 ka kondui ko tonga kontua pe ko whiha tapa e kolope o tau iai o tau osu ilo pe na e tā pe ki ai ho tau ho pe tā ki ai mo pe tā ai pe ho tau mafu neongo pe whewhe ai whaingata a kai ke tau hiki ai me tui ko ia o ke tokanga i he o tua tau tolu i he mea kotoa pe Pakotui ko taha ia e whakoloa e Solvesta mautolu ko ia me he hoi piri o te ukei hange ko e whakahua nai whae nai kei tonga pea tonga kei malu pea e whanua i he tawaki ko ia o e tou mahaki ko e ni pea neongo a e ngari a whewhe ka koutui neongo ulahi talanga tato glawe ka amui hono whenga ke whakaata ko ia e hau mei kisi a koutui ke tonga i pe mehena toi toloi neongo ia koutui e kai ke hanga he otua tu wangi ai kainga me o tu motuanga fa a koutui o pepe ho mo lotu pe mehena ngai lot fare ko to pe tau feloto aki ko fe ai funga maka e lotu o kute iai ko sino me a lot ko to pe ke otua ke palu oni ki tau tol e fa ho patongia e tapa ko to pe e kai ngata i lotu pe he economica mo to e kita ka nga ko to South Pacific Loans mo fa ke mo ma wa sa pate le re ya popongin ki mo tolu ngai family ka pau ku ya ngai family o ku ma COVID-19 o a hiki e tau amanaki pa ko ki siva e tau amanaki o tau falala ki o toa te le fai ai pe o tau toka ngai ka pau ko ha alunga o tangata taktaha o ki o toa ya ka ke pe tala monua Solvesta patawan ke kau e ki e whakahoko patongia pa pe he foki ki he kautaha o ku ke iai whakahoko ho tau reo mo e tau whakaamu mo e tau ngai mea ko toa pe whai tapu e kina he ki ofatu O whatu e stareki pia malo o pito, mo mea maia ki he whakafofonga pia mi he South Pacific Loans, pia mi tonga eiki, stareki tupou, ai au ku lava ki whahoko atu e polokalama o e ahoni, i he pongpongini, i he angalerei pia mo e sponsor, ai ka tahakoni South Pacific Loans, pia te mate hoko atu pe i he flight e wiki kahau whakatonga atu foki e ai taimi hulu mai stareki atonga eiki, ka pau ke mea me murini, o kulo tonga lere foki ai beautiful tonga, ai tonga whakaafu ofa, te so atu ki he masani, pa whakaafu ofa mai a tonga ni asi mai, te aku nonga mo whi mari e pehe pe kakai tonga, o hange koe whakamatala ku o me stareki, malo abito o e stareki tau toki whitaulaki i he wike kahau. Ko he whakau sipe ke uhinga na ngalo e teki motolu, ko tau whika apena ke South Pacific Loan, noa walu ngeau, walu walu, hiva walu, walu walu. Kau ke whia mau no, pe mau senit whakavave, o ke whia mau ha tokoni pe me South Pacific Loan ke te koe, i hao no ku o tō mui ho pe meni, noa walu ngeau, walu walu, hiva walu, walu walu, koe whika i e whakamoi. Malo pito.